ounce kapa sefe ba bangwe a re bone go le bohlokwa ba gore re ye ka baka la gore ga re balatedi ba sehlopha sewe e fela ge mapokopoko a etla ba mmala o mošweu ba iponagatša ba mmala o montsho ba ate ponagatša ka kapa balatedi ba dihlopha ka moka wa kry re bina koša e tee re lebetse gore be ke e tlang ke tlabe ke kgotla o ka monwana ke re ke go boditše gore o sekwa tlo mpolela ka bolo go le mokgausi le nna bo gape re opela koša e tee re amogela naga ya rena ya sehlopha sa rena sa mapokopoko sa naga jwale re a lebala le gore wo ga a favor yaka wo ga a favor yaka ka moka ga rena re kopane ka ntwe teng le moroka ke mmona wa o tloga bontšha gore le yena ke mo South Africa o motlotlo kudu le tla mmona kua go tša dikgokaganyo tša leyago aowa tsa o jele ka dikhafu monna tša mebala ya naga o jele ka diskotanki tša mebala ya naga jwala wa ura wa ka kapa ko go tletše le wena jwale nna mane wa tseba wa o ile o ntletše jwale ka baka la nako ke paletše le ko go amola sefatanage mola gore ke ye go ditšea kaka mara ke mo Africa man ke mo South Africa wa tseba man wa tseba go ka mmona o tla bona gore wa bo moroka ba sepela le mabaka magagešo ba sepela le mabaka ba dia tšeo di diago ke batho wa tseba re a leboga Alright, motheletšo mmotse community radio gona fa le go 96 tota number 3 FM re tšefela metsotsong e masomepedi fela go itšwela go area senyane 22 minutes after the hour 9 o'clock ba mpontšha ka menwana ka fale ba dithapo ka fale ke bolela ka yena Kenny Landsman le Lucky ka fale ba mpontšha ka menwana ka kapa ba rawa re ka no namela sefala ka fale letlakaleng la Dr. Moremi la Facebook le letlakala la Dr. Moremi la YouTube ke mo re leng gona le tšetšena le khono jwale ka mehla tšwela pele o no re bogela gona fawe tšwela pele o re sware ka 96 number 3 FM tšwela pele o re sware ka www.mcrs.co.za gore o kgone go kwa ditiragalo ka moka ga tšona le go bona ditiragalo ka moka ga tšona tše ditiragalo ka fa ntle le go senya sebaka ka pa radio nkere ke ka mola tlong tša baroka ka fale ke motamiše jwale ka la bobedi le lengwe la bona le lengwe re ba le ena Professor Moremi ka fa gore a kgone go rarolla mararo ao e le gore a rarile batho ka malapeng melokong ya go fapana batho ba phošana ka noga e phela ka kapa batho ba botjana mantšu a senga loka ba bangwe ba dia jwang jwale ke mo go tsenang Professor Moremi gona o te ka nna re ka kapa ke tloga ke tekemišeditše kudu gore ke bone setšhaba se sa modimo se thušega ke bone setšhaba se sa modimo se fola malwetši ka kapa le gopoleng gore Professor Moremi ke ngaka ya borena ya setšo ye e tsebegago mafaseng a kgole le kgauswi go tswa gona ka fa lefaseng la ga Matlala Ramošebo kgauswi le letamo ke a mo amogela ka gore yalo Professor ke a go dumediša mongakatlhe a ke go tame malome ka kapa ebile ke be ke leboge sebaka seo mpha go sona bošegong ba lekgono re thaba kudu ge le ka fa ka mehla le ka matšatši re fela re go thietša matšatšing a o e lego gore ga re fele re tla re leboga kudu ge setšhaba se kgona go fola a ke tamiša ka kua magošing a gabo rena magoši bokgošigadi baruti ba porofeta di-bishopo mangaka a gabo rena ka moka ka kakaretšo a setšo le a mmogo a le ba berekang ka kua go dipetlele re a letama ka moka re sa šie motho le setšhaba ka moka le baetapele ka go latelana
re rata go leboga kudu banna go seo e le go gore mapokopoko banna ba berekile go feta go bereka banna ba ga borena ba rugby banna ba tswa gore boela le sefoka se segolo-golo banna seo e le go gore se ile sa mpontšha gore maAfrika ga botse re a ratana ebile re rata ntwe botse ka bona ba ba thabetse le kgono ge ba boa go a bontšha ga botse gore nnete banna ge re ka ratana ka mokgwa e leng gore ke bone kore setšhaba se tloga se thabetse banna ba le ba ga borena ba tswang gore tšeela sefoka nnete mo lefaseng re ka ba le tšwelopele e kgolo kudu ke tloga ke ba lebogiša kudu ke re modimo wa lešoko banna a ba fe mahlatse ke gore ba tloge ba bua le yona megopo e se ka ba o fela mmogo le tše dingwe tša dihlopha tšeo e lego gore le bona ke na le nnete gore ba na le phišagelelo gore go seo ba se dumago banna ba ka bona ba fetša ka le lengwe la matšatši le bona ba atlegile ke leboga kudu a ke seke ka lebala go tamiša balli ba rena ba letšatši ba lego ka fa bao e lego gore ba kgethile go nyaka thušo tšatšing la lekgono bošegong bo gore ba tle ba kgone go kry-a tharollo ka gare ga lapa la ga bo bona ke a leboga malome ka ke go leboge professor ke go leboge tloutša baroka ke go leboge moroka hle ke go leboge pheladi e re ke no ya gona ka fale ka mola ke tamiše baeti ba rena ba no tšea sebaka se ba dumediše motheletše kgolela kgauswi no ba gore wa re a le tamiša pitšentše kgolo motse community radio gona ka mokgole se ke la bola tše dintšhi batswadi baka ka go rialo nke ke tope o mathomošue re tamiša batheletši ba motse community radio re a leboga ke rata go dumediša batheletši ba motse radio ke nna Hlokadina re a leboga batswadi re a leboga hle gomme batswadi jwale ka ge le tlile mo ka boithaupo ba lena e le ge le kwa lenane go le lapitšentše kgolo leo professor Moremi a ba go ka gare ga lona ka la bobedi le la bone le thušago batho ka gona batswadi le re ngwaletše ra le founela la re hlalosetša mola go fihlela mo e leng gore le rena rile ra re ge re ya go dula fase ra kwešiša gore batho ba re ka ba iša moyeng ka fase ga mabaka ao re ya kwago ebile ao re ya kwešišago ke tlo kgopela gore wo e leng gore ke ena a tlago gore fa ditaba ka moka ka botlalo nke le kopelana leo le ye ka go yena kgaitšedi ya ka kapa kgaitšedi tša ka ke le keng go le bontšha fa gore mo motho mongwe le wo mongwe ge a ya ngakeng e ka ba ya Sekgowa kapa e ka ba ya Sesotho o swanetše a re ga a fihla a botše doctor gore o bolaya ke eng o gopole gore ge o ka re go ngaka wa re ke bolaya ke hlogo mara o tseba gore o bolaya ke maoto o tlo go fa sehlare sa go alafa maoto ene hlogo e tlo no tšwela pele ya opa ka baka la gore ga o a kry-a sehlare sa go alafa hlogo ka mantšu a mang ke ra gore ka mo re a lokologa kore wa tseba re lokologa molokologo ola wa dira ga di bonwe ga re tšhoge selo o bolela nto nngwe le yengwe ye o nyakang thušo godimo ga yona goba nto nngwe le yengwe ye e go kgoromeditšeng gore o be o emelele o re professor Moremi le kakapa ka moe motse ka fa o nthušeng se re se kgopelago ka gare ga dikanegelo kapa ditlhaloso le hlokomeleng go ntšha maina a dingaka a baprofeta le hlokomeleng go ntšha maina a baagišane le hlokomeleng go ntšha difane tša batho gomme polelo re a e apeiša magagešo go nne le dipolelo tše dingwe moyeng tše di sa amogelegego ga re amogele mahlapa re kgopela gore ge e ka ba mohlo mongwe polelo e dutše ka tsela ye nngwe jwale ka motswadi o leke go no iaga o ebie gabotse re a leboga kgaitšedi ya ka ke a go amogela lenanego la pitšentše kgolo nna ke nna ka kapa ya radio ke tsamaya le professor Moremi fa ke yena le seke la re ge le mmona a le sekono ka tsela e la ra a se yena go ra gore yena o sa etla dingaka tša matšatši a di a hlapa dingaka tša matšatši
tša di tlhokometse di nkgabosa di sa swana le ngaka tšela tše e leng gore ga di kwešiše gore na ga botse motho o swantše a phele jwang kgaetšediaka ke tša sebaka se ke go fa sona nke o re fe ditaba tša gago o lokologile o sa tšhabe selo o re botša nnete fela. Thobela batheeletši ka moka mo gae ke tlile mo ka sello nna ka 2021 abuta ka o mphounetše a re nna re tlhakatlhakanetše ke ngwana ka ya ko steneng sa bona ka kry-a ngwana a robetše ke nnete ke ra robetše ngwana la 5 minutes o tsogile ga a tsoga ke a mmona gore o tlhakatlhakane ngwana o le a tswa ka lebelo a tswa a ketima ga e tswa a ketima a ya ga gabo mogolo ga ya gabo mogolo ra mošala ka morago right re fihlile ga gabo mogolo ra le ka go mmofa ka gore ba thuba ntho engwe le engwe ka mo ntlong ka tša thapo ka mmofa ngwana la gore a dule stela se ka ba senyetša ka kwa gabo mogolo ga bo mmage go tloga mowe ya ba mosegare ka moka nna ka laela ka bo 5 ka re ke a gae ka gore ba go sa furugo ka boya ke ile ka re ga ke boya ka mola gabo mogolo ke kry-ile monna o mongwe wa ngaka mara wa lele mešilo wa motswantle ga ke fihla mola a wa ba re ngaka a šiona e fihlile a gone taba e tlo thuša ngwana okay o re la mmago ngwana a re ye ka mola nokeng ro kgopelang majwang ngwana o ba mo gogišitše ro kgopela majwang re tle re atate le patše re go atata le patše ngwana a tla kgoge a tšwe semoko se ba mo gogišitšeng sona a gone taba ba ile le ngaka e la ba ntlogetše ka mola ge ba boya mmago ngwana o thoma go ba snacks for nna ga e ba snacks for nna ke a bona gore bjalo ka re go sa le monate o tšea ngwana o monnyane a moswereng o mo fa tšhomi ya gage mo kgaoso le nna gore wa tseba gore o ka thuntšha motho le bana ba gage ke nna rakgadi ya ngwana gore o ka thuntšha motho le bana ba gage nna bjale ke a bona gore bjale mo o ka rago bose ke a dula ka kgotlelela ka dula ya betha 5 ka tsamaya ka rena ke a tsamaya ke a gae ke ile gae ge ke fihla gae ka robala furugo ka tsoga ka ba founela ke re ke a ba botša gore ba tsoga jwang right ba sware founu ya ka ke botša monyanana o ke tlileng le ena moke ke re gape mo taba ke sekete taba e leng sekete ene go njala ba arabe difounu ke mo tlhalosetša gore ka mokgwa o fihlileng go le ka gona aowa go njala ba sware founu tša ka ba reng ke aya ga ke ya ke fihla kua ke no kry-a batho ba le snacks le bile ke a laela ke a boa go sasa ke a boela a ke boela ke kry-a mokgekolo o re ngakela ile a re etla mara e shotha ka petrole ka re petrole ka mo fihliša mo gore a tla thuše ngwano ke bokae a re o nyaka 300 ka gae ka tla le 300 ka bafa batho ba le ba snacks ba boela morago mo e leng gore ka 2021 mo e leng gore go fitlhelela le ikgono le ka gae ga batle ngwago re leng godimo gona ka January ke rwalane le monyanana ra go ba botša modiro wa pudi ra re ka kua gae gone modiro wa pudi re kgopela gore le tle le reke mpudi eo ga re pudi ya nyake ga re tle re tsentšhe mogalabe ka gae e reke ke a butaka ba dumetše a ba tla ba phetogetša thato yeo le bile rena le ra reka pudi yeo ra re go e reka ra dira ka mokgwa ba re laeleditšeng ka gona ba setle modiro wa fela jwale ke a jega mehle le mehle e sa le ba tloga go tla ka gae ka 2021 ga batle ga ba reng wa tseba go botlhoko mo go nna gore a bana ba gešo a batle ka gae a butile ena a šo ena go ga maoto gane go diregetšeng go ba joga ngwanola na ene monyanana a re ka gore go ne ngwana gešo o mongwe o monnyane o be re mo išitše go ngwana moremi a re go ba jwang gore ba tšee ngwanola ba miše kua re išitšeng o a leng kua go ngwana moremi gona na ka re batho bao wena o bolela dilo tšeo kgole le bona ba sa nento ba itshwarang ya rena moki le nka go ba botša lentšu leo ba snacks a ke tse gore go diragalang ka mola kore ngwana wa ba jwang le mo išitše go mongwe wa bana ba moremi wa bana ba nna ke batho ba sešitše wa gešo jwale o a ba jwang o ba mo gogišitše monyanana wa ka o ke tlileng le ena mo ga re mmotša tabatše
a re go nna re no ka re sho le rabe kaone go ba jwang gore re mo tšee ba mo šekua gore go ile ngola wa gešwa mafelelo na bo alafiwa kua ka moka ka re sho le rabe kaone ene ngaka gona nako ngwe re ane petrol jwale go kaone ba le mo tšee le mo šekua go la bana ba moremina kua leng gona go a gešo na o gone wa bolena a le go ba bangwe ba dingaka tše ke ba thwasišitšeng ka 2021 ba le mo mara go ntšwa le o ile a mmuša ngakele wa e bona ka nako a hlakahlakana monyanana ka monnyane ba le koo jwale o ke a re ka gore motho o phela re ntšheleleng dipetrol he a ke neng mara ba re wa maalafa o maalafela gae jwale go kaone re morwale ba šiwe kua bo fiwa ka moka na ka gore o a ka se tlhoa re tshwenya ka dipetrol o ka re ba latolang ke gore ba latola go a thoma go se tlhore go sa kwaniwa makoti a sa tla ka gae le bana ga ba sa tla ka gae ga ke gatlhana le bana ke re ke a ba dumediša bana ba le wa tse ba ne hupa marula ba ne hupa marula go bose kore ka gae bothata bo bogolo ke gore a le sa bolela a re sa bolela le bana ga ba sa tla ka wa abuti ga a sa tla ka ga bolena aowa wena o šetše ka gageng ke šetše ka gae ngwana wa ba jwang ke ngwana ke setlogolo go wena kore ke ngwana wa abuti o a ba jutšeng ka 2021 okay ngwana wa ba jutšeng 2021 ga jwale seemo sa gage se reng o lokile o right and then yena le yena ga go bolediše aowa okay ke sa tsebe gore ba sane le tše dingwe tše ba tlo tšwelang pele ka tšona malome ka kapa le feditše goba le sa tšwela pele go ne tše dingwe awa ke kwa botlhoko ka gore ga batle ka gae le re dirile modiro wa pudi ga batle ka gae le kgaetšedi ka lena ga etle ka gae gore kganthe go diregetše eng mola go ba jweng ga ngwana ola mokgekolo mmago o sa phela mokgekolo mmaka o sa phela le ena a gabotse mapele ga a gabotse jwang a gabotse ke motho o ba jwa tlhaloganye ya okay wena le belegole le ba ba kae ka gae be re le 80 go jwa re 6 le 6 go njwane so ka gare ga bana ba i6 ba mokgekolo ke ba ba kae ba ba sa tleng ka lapeng ge le dirile mebereko le go tla go hlola mma go bona jwale ke ba ba kae go nwe re šetše ka ena oki papa go ba ngwana o beng a ba jwa ene o mongwe o gona mara le kgalang ka etla gae monthly kgaitšedi yaka ka gare ga bana ba mokgekolo ke kgopela go fetole potsišo tšaka ka gare ga lena le bana ba mokgekolo le 6 ke bana ba ba kae ba mokgekolo ba e leng gore ga batle ka gae ebile ga ba nyako o tseba selo ka mma go bona ba 2 ke ba babedi ke banna ba nyetše ka moka go nyetše o moteng yena papa go ngwana o a beng a ba jwa maloba wena jwale ka ngwana motho le papa go ngwana a beng a ba jwa maloba le a bolela ntle le gore ga atle gae le a kgona go founelana jwale ka bana ba motho la tsošetšana matsogo la botšišana tše dingwe e sa le lona tšatši le ba ya ka nokeng yes wena ka kgopolo ya gago o nagana gore ka kua nokeng ka kua go diregile eng ka gore ge ba iya bele le gabotse le bolela le kwana o nagana gore go diregileng ka kua nokeng nna ka kgopolo yaka ke nagana gore ka mokgola ngaka ela ba tsamaya le yona o ba botišitše gore ola ke mang ba re ke rakgadi anama ka ke nagana ditšhentšha re gore a rakgadi o a tseba ka re ile re ga ba boe ba nama ba setlho ba nthabela nke o ebie straight kwa gale o nagana gore ka kua nokeng between batho ba be ba ile ka nokeng batswadi ba ngwana le mongaka o nagana gore go diregile eng e leng gore ba ile ge ba bua ka kua ba setlho ba sa go lebelela gabotse ke nagana gore o tsamaile a botša mmago ngwana gore yena ola ke yena a tsebang gore ngwana o wa ya bajo wena o a tseba nna ke tsebe ga o tsebe ga ke tsebe o na le bonnete ba gore ga o tsebe ga ke tsebe o lekile go boledišana le abuti ya go gore o mmotšiše gore mara ngwana mma go tloga ka tšatši le la go fihla le lekgono go reng nkane go bile le ka tsela o lekile jwale ka motho e leng gore o a fišagalelwa go lokiša dilo le abuti ya gwe ke ile ka leka ka re go leka re o tla tseba dilo ga dintše matšatši a eya abuti yago yes
ba bangwe ba mmago e ba swara jwang taba ya boabuti ba sa tleng ka gae ebile le abuti o e leng gore mohlomongwe go kwagala o ka re ba itšea o ka re o ne le seabe bolwetseng ba ngwana a bona ba bangwe e ba swara jwang ko ke tlileng le ena o e leng gore le ena ga e mo kgotsofatsa a e mo sware gabotse ba bangwe o mongwe ke motho a tonelang bo madi la ana taba okay ke motho e leng gore o tonela madi la ana taba le selo le ka mahuno o kgona go setle o dula kwa nna ga ditoropong ke ena o reng ke lesogana o ka re le 6 a kere 2 a itle o bontšha a tsamaya le wena platformong e one ya gore le yena o a makala ebile ga e mosware gabotse ba babedi ba ka e bona o mongwe o nyetse nagatsoko gona mola gaufi le gae e moswara jwang yena le yena o a tlabega o tlabega le a bolela gabotse lena ga le ne matata le yena and then o mongwe ko monnyane o ke reng o ile a dula go ngwana wa moreng all right kgaitsedi yaka wena ka bo wena jwale ka rakgadi go ne le mo o ile ngwana o tswa o ne o nnoši o ya go nyaka go tseba rena ngwana a buti ya go hlatsetswe ke eng jwale ka rakgadi ke ile ka tswa ka re ga ke tswa ba re ba mogogišitše ba tsere ba gogišana eng ya ba tata dilo tša bona je ene mola le ena mongaka o latlileng la mathomo o e boletse go so wa re ba gogišana mare jwale ntwe nna entlaba a ba sa tla ka ga isentse ntho e tlhaga ke gatlhana le bona pateng bana ba le ga ba nthabele ka moka ga bona dilo di be di le gabotse kua morago wena le mogadi boa go lebele kwana gabotse le ratana go sene bothata bohloko ene ke a ba rata bohloko bana ba butaka ke ba rata kudu gobane nna re ne di-family ga re di-family re ra bona kgaitsedi ka nke o mpotse o nagana gore lapa la abuti yago ke nyaka ka lentšu le tee fela o nagana gore ba go bitša eng ge ba go bona goba ge ba nagana ka wena goba ba bolela ka wena ba go bitša eng ke nagana gore ba mpitša boloi ba mpitša gore ke moloi go ale ka mokgwa bang actageng ka gona tšatši le ke ile kua ke ntho e ntshwarang gampe ande ke kwa bohloko thata abuti ya go o ile go wena wa re a re o tla tseba ditaba ge ntše matšatši a iya empa matšatši ao a gore o tsebe ditaba ga a fihle le bile le ka ga yang ke ratle le wena a o e ka ga bona a o sa ye nkane o sa ye kgaitsedi yaka sa le ra ya re ya go babegela modiri wa pudi ga re fihla kwa ba re ba tlatla ba setle ba le amogela gabotse mara ba re amogela gabotse ka ba le tshepo ya gore ba tlo tla ngwaga ona o ka January modiri o tlo ba ka May okay ra ba begela ra re lebile pudi yo ba re sontse re ke motho wa monna a ke re monna o ne sefane nna ke ne sefane ba re sontse re ke motho wa monna ba re tla e reka ba thoma go gana ge beke e le kgaus okay ka re go monyanana ka re normal wena re ka dijo nna ke tla e reka wa tseba ke misa eng mo a ke re batho ba le ba kwagala wena go ya ka mokgwa o ba bonang ba bonagala le go kwagala ba elwa le wena a kere o nagana re ba lwa le wena o nnoši goba ba lwa le family ka moka ke nagana re ba lwa le family ka moka ka re le ka gae a batle le mokgekolo a batle o mmona ba tsaya le mokgekolo ga e tekaneng wena o sa dula ka gae ke ka gae ke dutse le mokgekolo a re no itša gore ba se ka tla ka mola lapeng la batšhaba wena kua ga ngwaneno o reng o nyetswe nagatsoko yena ba ya ga gage ba boledišana ba founelana a banke ba iya wena o feleditšeneng go bola le ngwaneno yena o a nyetsweng kae moragabe ka go feta a ba bolelang ko mmutšha gore ba bolela bona ke a motšiša gore a se batho ba difounu a banke ba mphounela a se batho ba difounu right prof a šiwe mongaka re emegaleng ge le fetša go ipota ka mo le ipota ka fa a ke go leboge malome ka kapa a ke leboge bosesi go tla fa lapa le la ga bosesi le ne le rwele lapa le la bosesi le ne bothata ga se lapa la abuti le nnoši le ne le bothata ke nyaka go le tsebiša taba ye nngweši abuti
mosadi wa abuti bana ba abuti lapa la genu le ne le bothata ba mathomo mmago lena o ne le bolwetši bo e lego gore ke ba kgopolo ya monagano jwale ka bana ba motho ga sanka la tswala nyaka go tseba gore wa mmago lena ne le bothata boo ngwana wa bolena o mongwe o ne le bothata ba bolwetši ba monagano a gwa tšwa ga nyako tseba re bothata boo ke ngwana wa abuti le yena o swere ke bolwetši ba monagano go ne se seng sa sepeleng ga botse ene se thoma gona ka malalapeng la ga bo abuti ke nyaka go le tsebiša gore go tšhabela motse go ka se le thuši ka selo bothata mo bophelong ga re bo tšhabele ge motho a ne le bothata o swanetše o lwe le bothata bo bo tloge mo go wena o ka se le kgone lapa le la gaetšedi o nonnoši o ka se tsogo o le kgonne abuti gore a se ka tla ga gabo a se nto botse ene ebile a se nto e kgatlhišang nto ke nyakang go le botša lapa lela la bolena le ne le bothata bo bogolo gaetšedi mo lebeng le ile gona o nonnoši ba go retšego gore o tsentšhe badimo ka gae ka pudi o ile le mang ke ile le mnyanana le ba babedi ba re wa ile santše le tsentšhe badimo ka kua gae ba re mogalabe o ra ke tsebe gore le kae ke ne ko tseba gore le kae ge re bolela ka mogalabe re bolela ka papa go lena thobela stene sela se nyakile ke mang stene sela re sa ile ke senya ka mdala robetše be re dula ka dipolaseng ya stene sela se nyakile ke nna bothata ba mathomo o nyakile stene sa genu bana ba masogana ba genu ba le gona ge re thoma re bolela ka stene ka gare ga lapa ge le le bana ba motho le ge le ka ba 10 go ba lesogana le le tee santše se reke ke ena ga a fetšwa reka stene le nyaka ba bopapa le ba bomme ba tlo lebegela stene seo wena o ne phišagelo ya gore dilo di loke bothata bo bogolo le šetše le tsene ke dira bohwirihwiri ka gare le bana ba motho taba ya lapa lela la genu le rekile ko wena mmago tlile le ga botse a fihla hlakahlakana ka gona o tlogile ko dipolaseng a hlakahlakane a etla ka gae stene sela sa kua morago le tswang le se thuthile jwa bua be re sa ile ka stene be re lwa ka dipolaseng ya dipolase tša maburu ke go kwa ga botse jwale maburu ga ba thoma bjale ka bona gore mose ka mokgo a re tlo ba le legae mo ke dipolaseng re goletše gona a botse kgaetšedi kompotše mo hlakahlakano ya mme mama gago e tlile jwa hlakahlakano ya mme wa ka go bile le abuta ka o ke mošalang ka morago o ile a dira accident after accident la motswadi ya ka namile a thoma ano wa ka mogole wa tseba wa ke go botšiša so ke lemogile gore felo fa re tlile ka taba ya ngwana wa abuti mara abuti mo a leng gona le mosadi wa abuti le bana ba abuti ba swanetše ba tsebe taba e tee ya gore bothata bo bogolo bo lapeng la ga bo bona mo lena le dula go gona ngwana o thutše ke koloi o kry-ile accident mme a hlakahlakana o tšere mme ka bolwetši ko ngwana o phetše o a thutšeng ke koloi o tlhokofetše le mmoloketše kae dipolaseng le molatile a ra molata o ne le mogalabe gona ku santše letle le molate bo abuti ba swanetše go tla gae ba reke stene sela mo go wena le ge ba ka go fa 100 rand stene sela e be gore se rekile ko motee wa monna o e le go gore kwa geno o diebe le santše le hlabe ya mathomo le santše le late mogalabe kua le ye go motšea ka phupu wa gage letle le mmee mo gae a tsebe mo a dutšeng le motšea le ngwana bolena mama gago o ne bothata why ke re mama gago o ne le bothata lebelela mama gago ngwana gage ba mmethile ka moloko mogolo wa kotsi ya koloi ba ba fetša ba mo tšeela bophelo mme go tloga mo mme a hlakahlakana batho ba go tseba ditaba ba bošego ba kgona go bereka gore lena le ka mogae ba hlole lehu ba be ba rie gore lehu lela ge le santše le tswe ka mogae go tsoge bolwetši ka mogae ge le sa lebeletše bolwetši ba bue ba hlakahlakantšhe ba bangwe ka mogae e ka sebe wena o nnoši o tlo bitšuwang ka mantšu a sengaloka lentšu la boloi a re rate motho wa bitšuwa ka lona mara le hlokomele gore ka le lengwe la matšatši go ka ba le ba bantši ba ba bitšago mokgekolo mme sebele ga wena ka lona lentšu le wena o bitšwang ka lona lebaka ke gore go na le leswiswi le mokgekolo mmago le na sepelang le lona
le e leng gore o tswa le lona go tloga kua dipolaseng mo le metšereng gona la fitlha la nyaka stene la dula gona o rile nto botse o agetše bana ba geno motse bao e le gore le kgolle ba go fetogetše ge ba nyala basadi ba ba nyaletše kae ba tlile gona ka mola ba ba nyaletše steneng se se nyakileng ko wena yeah. alright a ke re boa botse ge e le gore ke nnete stene se la bona a ba nyake go sebega a ba nyake go dira selo ba swanetše ba tsebe gore ge e le gore a ba nyake go dira selo ka gare ga stene sela ka gore stene sela se rekile ko wena gona ba tlo tsoša tshele ye e leng gore ga ba tlo kgona go ka e fetša e re ke go feta ba ye nngwe se yona ga etse diaka wena o ragadi Thobe ene o ragadi ya nnete Thobe wa gore ge go ne taba wa e botšiša ge ngwana a bajwa le ge ba re o loile ko wena wa mo thuša Thobe ntšha mogopolo wa gore wena ngwana le o mo reile se sengwe e ya ga ngwaneno a go rake o nkwa gabotse lapa la mmago le sahletše ke dira ene ge lena bana ba motho le elwa seng sa lena le fa dira chance ya gore di berekane le lapa la gabo lena lentso le la boloi ba bitša wena o nnoši goba ba bitša le mokgekolo le la boloi le tšwa gona mo go ngwana gešo a thoma go bajwa mara ngwana wa monnyane wa setlogolo sa ka o ne le gore a etla ba re koko wa gago wa ya di a swandula tsa mago ga motsoko go ra gore wa loya lentso le la boloi le tšwa go wena ene ebile ba lentšha ba le bantšha go koko Thobe go jwalwa ke Thobe go ra gore mo ga re atla o nyakela wena o nnoši thušo re tlo nyakela wena re tlo nyakela koko re tlo nyakela bana ba geno re tlo nyaka thušo ya batho ba ba šetšeng morago dipolaseng go na le batho ba bantši ba borena ba šeileng batho ba gabo bona dipolaseng taba ya go šia motho dipolaseng gopola gore mong wa polase o ne le raeta go rekiša polase ya gage ene motho a rekang polase o ne le raeta gore ka mogare ga polase eo ga a rata a ka no rua ditau ene le ka no re le tla la re le nyaka go khunama mo la le botsa re ka mo go ne le ditau a gone motho a ka ratang go ya go kwa go bohlokwa go motho mongwe le mongwe a tsebang mo motho wa gabo a le go gona ka gare ga dipolase go sa dumellega a ye police station ba kgopela affidavit a ba fetše o kry affidavit ba late batho ba gabo bona ba nyake motho wa setšo wa tsebang ka go bereka ka go lata batho ba late bahu ba gabo bona ba tle ba ba boloke gae gore ge bana ba bajwa ba kgone ba bontšha gore lebitla la tate mogolo a go šilile ya mathomo nto e ba jwišitšeng koko le re ke ngwana gage wa thutšeng ke koloi lena jwale ka bana ba motho le ile la tswa la nyaka go tseba gore wa ngwana bo lena iteile ke kotsi ya koloi ne e sa le bošego ne e sa le bošego go ne e sa le le bošego thata jwale tseba batho ba kgona go rerela motho moloko mogolo moloko wa gore a thule ke koloi motho ba kgona mo itia ka tladi ya lesetlhe pula e se gona a thule ke koloi e be e mmolae koko ba jutse ka morago ga gore ngwana ga ga rieng a thule ke koloi koko o hlakahlakane ebile koko o ne le bothata bo bogolo ba go latlhegela ke monagano Thobe koko wa ya sa alafišwa fola bona bolwetši bo botlogago koko bo tšhabela go ngwana wa gage o mongwe wa ka gae e ka ba ke lasbone goba ko mogolo ke lasbon ke lasbone go ra re lapa le ba le šešere ka ntšha ka bolona ge wena o nyala ka gare ga lapa la geno go šetše batho ba babedi ba e leng gore ba latlhegetše ke megopolo go ra re lapa le le šetše le ne le nnoši motho a latlhegetšeng ke mogopolo a ka se dule ka gare ga lapa a na nnoši ge o le lesogana ba go betha ka moloko mogolo wa go latlhegela ke kgopolo go ra re ga go lenyalo moo ga go mmereko moo ga go tšwelopele moo o no ba motho wa phelang o e lego gore ga a tsebe pele le morago ka lebaka la seemo se e lego gore o ka gare ga sona o nkwa gabotse Thobe taba ya gabe lena e na le bothata bo bogolo ke duma go bolela le abuti ge e le gore go a kgonagala gone buale nke re ko gore abuti yena o reng ka mathata a leng ka gare ga lapa mara a re sken ra tšea taba ye ya ngwana wa abuti ra e dira the main issue bothata bo bogolo bo bo swere go ditaba mo ke lapa la geno ngwana wa abuti o tlo bajwa gobane malome ya ge wa bajwa kokwa ge wa bajwa tate mogolo wa ge o šetše dipolaseng le o mongwe o e le go gore kwa ga bo papa ge o šetše dipolaseng wena jwale ka ragadi dilo tše ka mokana ga tsona di tlotla godimo ga gago gobane go ne le batho ba ba sa rateng go bona motho a e ba lentwe botse ragadi Thobe ge o kgonne go aga lapa la mmago o kgonne le tloša ka gare ga dipolase go ne o mongwe motho wa neng le pelo mpe a nyakang go bona šešere ka ntšha leloko la geno makoti ka ge e le gore o tlile bogadi ga a bete pelo a ge lapa la bogadi Thobe
o nkwa ga botse ragadi le basadi rena re banna a re sekeng re atlaiša ke dintwa tša basadi ge ngaka e re ngwana a re ennokeng re o mo phethela taelo ka mabuang le lebake re tšhaba go tsena kudu ditabeng tšeo gobane ke tša lapa go ile ba lapa fao se ke nyakang go tsena go sona ke se dumele ge ba re ngwanenu wa loya ge motho a re ngwanenu wa loya mmotšiša gore nka mo thuša jwang gobane nka se dule le ngwanešu a loya nkwa ga botse go na le bana ba borena ba bantši ba ba berekišang ba ba hlokang thušo gobane ba ba berekiša ba sa tsebe jalo ka ragadi ge o tlile fa ke tlo go thuša nko o iše ka mo kgaitšedi ke eng seo se bonang o ka re se a loka ka lapeng la geno nna a ke bone selo a go ne nto e lokang ebile ke nna ke ngwaletšeng ntate Moremi le bokakapa gore ke kgopela thušo gobane lapa la gešo ke ya le bona le hlakahlakane le hlakahlakaneng a buto re bolelang ka ena ke kgaetšedi ya ka o latela nna ke jantše letswele ka mošiela ngwana mma ke boletše le ena ka January nna ke yagile ka lefaseng la ka Matlerkeng ke boletše le ena ka January ka mo gae ge re tsamaya ba re badimo a ba gona jwale re ka bereka buang gore re tsentšhe badimo na ene pudi eo ba re santše e reke ke lena batho ba banna ra dumellana ge nako e tsamaya a buta ka a mpotše selo o ne o homola re beile date May ka beke ya mafelelo be re beile date di 13 gona mola go bo di 6 ke a mo gopotša ke re gape Tabela tšhelete e kae a re no ke tla e lokiša ka weekend tela after di 6 tšela ke mmotšiša gape o mpotša gore a ke ne tšhelete napile ka re jwang o kgomotse o sa bolele gore wena a o ne tšhelete ka re o santse o ntlhaloseditse gore a o ne tšhelete and then re bone gore rena re dia bua napile o kgomotse nako e ka moka napile o tlo mpotša ka di last minutes gore wena a o ne tšhelete napile ke a e tlogela eo awa nna re tšwela pele ka ge se se a se tša hlalositše re phethagatša modiro ola ge re phethagatša modiro ola a ke bone bana ba abuti ka mo gae a ke bone mosadi wa abuti ka mo gae ka ge e le gore nna ke dula Matlerke mara se se o ba fela a mpotša re batho ba a ba sa tla ka mo gae since ngwana a bajo ka mo gae a ba sa tla jwale ke tlile ka kgontišiša tabe ge go ne modiro ke bona ba sa bonagala ka founela abuti ka mmotšiša ka re kganti go diega jwang ke sa bone bana wena nka se bolele ka wena ka re o bereka mmereko o ba leta dikgoro maybe bo le mmerekong mara bana ba gago ba kae a re sestere ke tlo go botša ge nako e tsamaya ka re no a o mpotše nako e tsamaya o santse o mpotše gone jwane lena le mpontšha o ka re gone bothata ene jale nna ke kgopela gore ge gone bothata le mpotše ka baka la gore wa tsa a ke nyako go gana gore bothata bo kano ba bo le gona mara ge bothata bo le gona mpotšeng nna ke kgoneng go tseba gone bothata ka mola lapeng na goba ba re gone motho a swara nna mo le išitšeng ngwana gona na ba le boditšeng botšang ke nna kose le nna ke dumele gore ke tle ke phele le motho a go swara ene go raya gore ge e le gore ke sesiago a swara ka baka la gore mmago yena a go sa ne ntwa e kgona mpotše ke kgone le gore ke mmotše nna a kgone o kry-a thušo ka baka la gore a ke nyako mo emelela ke re adi motlha mongwe wa dia batho ba šomišwa jale bolela gore ngakeo ya lena e le retše ya reng gore ge e le gore sesu ka gare ga bothata a kgone o thušiwa kgose gore a re o ka gare ga bothata re ka se be le go le yena a ba tseba go le godiša lena ke bolela le wena so gore o bome go mmerekong o leng gona ke ka lebaka la sesi a ba boa sesi bana ba gago ba belege o sa bereke o thomile bana ba gago ka di-newborn jale a ke ne tshepo ya gore sesi a ka loya bana ba gago a ke nae go e le gore wa iria ntwe wa berekišwa go ra gore o nyaka thušo jale nambile ge le motšhaba lo motšhaba go fitlhelela neng ka gore santse le mothuše gore a kgone go tswa bothateng go ra re o ka gare ga bothata ge e le gore ba le boditse gore ke yena a diang mmerekong a re no nna a ke bolele ka motho ene ebile a ke bolele ka boloi bo tsentšha ko wena ka re no go dintho le itšhabang ka gae ke tseba gore mosadi ya gago ba e tla gae full time a tšiša ngwana
gore mogekolo a mmone o ne ngwana mongwe o monnyane wa ngwanyana o e leng gore ba mo theletse ka mogekolo o ba fela a mo tiša gore mogekolo a mmone o ba fela a mo tiša mogekolo a mmone jale total mosadi ola a satla sentse ngwana bona a bajo jale ntwe ya se ntshware gabotse ka se kwešiše gore bjale ka gare ga rapa le gešo go diegang ka baka la gore batho ba re ba tshepileng ke bona bana bale nnete ke yona e se se ya biletseng a re ne family ge re re ne family re ra bona bana ba belegang ke kgaitsedi tša rena jale e nkwisitše botlhoko ka gore re bigile motse ya o ka no tswela okay right re na le kgaitsedi ya ba lego ka mo diphapošeng kgašo re bolla ka papa go ngwana wo e lego gore o ile a fokola gomme ke na le ena mo mogaleng fa ke kgopela go mo amogela sebakeng sa jwale warra e re ke no tša sebaka se ke go amogele motse community radio le nanegong ke pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa ya radio ke tsamaya le professor moremi e lego ngaka ya borena ya setšo le gona mongaka re gona man wa tseba re a leboga gore o re fe sebakanyana se e leng gore re tla kgona go boledišana le wena re ne le dikgaitšedi tša gago ka fa tše e leng gore ga di kgotsofatše ke go se kwane ga lena le bana ba motho wa rra taba ye ya go se kwane ga botse le bana ba motho le ya e tseba ke a e tseba ga botse le bona ba e tseba o le bona ba e tseba jwale ka ngwana wa lesogana kapa wa monna ka mo lapeng mathata a go se kwane ge a le gona ke nagana gore wena o eme legatong la tata go bona o e leng gore o šetša ithobaletše o lekile go dira eng wa rra ka taba ya go se kwane ga lena mohlho mongwe go no butšana dikgaitšedi gore ga botse go bakiwa eng no bona ba santse gore ga botse bona ba itirile mo banna ba ka molagai jale nna ke ba tlogetse le go bonna ba bona ke ge le re ba itirile banna ba dira eng mohlho mongwe wa rra ba kgone go te kwela gore mohlho mongwe tše dingwe tša ditiro tše ba di dirang ka molagae lena ga le kwane le tšona le masogana ka molalapeng lela lesogana ba le boditse gore a sa sena ke eno se fela ka gae re ba babedi ba re boditse gore le ba babedi mongaka re ba babedi ba lendane se re tsile a re sa dula gona ka molagae nke dikgaitšedi tša gago šidimo di go theeleditše nke o bolele le bona o ba botše se o sa se rateng mo go bona le ka kua lapeng la mokgekolo ba go theeleditše wa rra sa se rateng mo go bona o mongwe ile mfounela montshegare o mfounetse ka ke o ke mo latelang o ile mfounela montshegare la tse wa re gantšhegele le batho santse le dule fase le boledišane le kwane ke yona nto e goleo ba re tšela dipheto ba seke ba re tšela dipheto jalo ka bana ba banna bana ba banna ba nke ba tšediwa dipheto jalo ba toka ba tenyatšantane re boela morago jwale kgaitšedi ya go mo o bontšha gore yena o bontšha gore dilo tše dintšhi tša go kgaogana ga lena di thomile ka morago ga bolwetši ba ngwana wa gago go diragetšeng ka bolwetši ba ngwana gago o ile gore o ile a bontšha a hlasetše mohlomongwe ke bolwetši ba monagano ke mokamara o e leng gore gone jwale o fodile kgaitšedi ya rena mo o hlalosa gore kgaogano ye ntšhi magareng ga gago le bona e thomile gona mowe jwale o tshwenya ke taba gore o ka re le monaganela o ka re o ne le seabe bolwetšing ba ngwana jwale di tlampalla jwale ka gore go njwale le gape ga botse le ntsa tete lo santse le mpotse gore o tlo ya moyeng go njwale ka senka tete ba re ke tlo ya moyeng and ga motho a ya moyeng o santse gore a ba itukišitse ka ntle ke se ba bolela dilo tse e leng gore a se tša tshwanela tsebe tša batho motho ga le mo tlisa moyeng le motho bisa pele montshegare gore le yena a be ready a ke ready for go ka bolela dilo tša mofuto mo moyeng ke nagana gore ba ile ge ba re ba boletše le lena gore a re ba le tlhaloseditše dilo ka moka wa rra awa a se bampotša dilo ka moka jale a ke ready go ka bolela dilo tša mofuto ko moyeng nna a ke ready go le botša nnete all right
nke o ne o bolela tše e leng gore ga o ne bothata gore re ka di ikwa a ke re go ne le tše dingwe tše deep and then go no ba le tše dingwe tše kaonenyana tše e leng gore wa re ka kgona go di kwa re le bokakapa ga go ne molato motlho mongwe e ka no ba tše e leng gore gone jale o ka no di bolela kapa wa ba botse le kgaetšedi tša gago motlho mongwe bolelang gono jwala ke re ke ka mo ke bolelang ke re gantši gore re tšediwa dipheto ba seke ba tšeela motho sepheto go le bantse ba tšetše sepheto sa gore ba ntlise ko moyeng sa tse gore ke tlo tla ko moyeng a ka tse ba re ke tlo tla ko moyeng ke no ke ba re ke tlo founelwa gapele mara a ka tse ba re ke tlo tla ko moyeng go ntse le setse ke le ko moyeng life ke yona nta mathomo ke e ganang yone o ya ke lekile go founela mosegare gabotse go le founela ba le founetše ba le botša gore manthapama re tlo o bolela le lena empa ba se le botše gore re tla be re tlo o bolela le lena le le moyeng awa wa rra re ba kgopelela tshwarelo e šita le rena wa re no kgopela tshwarelo ka baka la gore go ya ka mokgwa e leng gore mopapa o boletše le lena mosegare re naganne gore o tseba mohlho mongwe tsela ya gore o swanetše a be a le boditše mohlho mongwe no be go diregile bošadi bo bo diregileng ga re tsebe rena ka fase ga mabaka mohutamang empa letlano re inela diatlametseng ka baka la gore šetše re nametše platform go nywele ka baka la maitshwenyo a dikgaetšedi tša lena tše e leng gore di gona ka fa professor moremišo wena o na o ba le putšo e tee kapa tše pedi mongaka tate mogolo le kae re gona ke ngaka moremi ke ntate moremi ke tswa ka mo ga matlala ra mošebo ka mo ko gore nna tate mogolo tše dintšhi tša ditshele ke a di bona nna ye e nkwiša go bohloko ke lebaka la gore ka kua gare ga lapa la ka gae go na le mathata a mantši a ile go gore a gona a tloga a nyaka go lokišiwa ene a lokiše ke lena bjale ka ge le le bana ba motho ya mathomo taba ke lebaka la gore lapa lela le rekile ke kgaetšedi le swanetše le tle le lokišiwe re stene sa gona se reke ke banna le ge kgaetšedi re ka mo 100 ranta ra phasa badimo ra tseba re stene se la se rekile ke banna ye nngwe taba shi yona bo kgaetšedi ba begile lapa lela ba tsentšhitše badimo lena le segona so yona nto e riagalang ye ya gore bo kgaetšedi ba tsentšhe badimo ka mola bagalabe ba segona kua pele e tlo felletše re hlolla bothata re sane medimo wa borena ye e šetšeng kua dipolaseng ka ge lapa la ga borena le etswa kua dipolaseng e sa tlo nyako latiwa ene e ka se late ke bona ba ne ba nnoši re sane le bothata bo bogolo ba gore makgekolo wa bajwa morwa re ka gae wa bajwa o tloga a nyaka thekgo e kgolo ye e leng gore e nyaka ga gore bana ba motho ba swarane ba bengata e tee gore ba tle ba kgone go fenya malwetši a leng gona godimo ga dikgaetšedi tše re nago le tšona ka mo tshepišo ye nna nka go fa go yona ke gore ke tlo bolela le bona ke ba tsebiše gore gantši batho ba banna ka gare ga lapa ge ba ngala ge ba etla mo go rileng and then le bona ba re ge ba bolela le lena ba tla tšea mebo ya bona ba iše fase mara se ke se kwang go tleng ga bona mo ke gore ba tloga ba hloka thušo ye kgolo ya poelano gore nto ba inyakang ga ba ne taba le ditshele tše di ileng di a riagala ba ne le taba le poelano ya gore jwale ka ge le bana ba motho go be le poelano gomme tše dingwe tšeo e le go gore di a nyakega gore di phethwe tša go swana le tša sedimo di re ge di phethwe bakgalabe ba kgoro yela ba le gona e le go lena e se go bona e le basadi ba ne ba nnoši jwale kore tumo yaka ke be ke duma gore o ka re tše dintšhi tša ditshele ka lebaka la gore di diragetše ka nako yela ene le ge re ka re le ka gore re bolela ka tsona re ka bolela ka tsona nako yona e tswela pele ke be ke dumile gore re di tlogeleng gomme re nyakeng tswelo pele ya gore lapa lela ka kua gae le tle le be le khutšo ntwa go nkwiša bohloko motswadi wa go belega le lena o ka gare ga bothata ene e šetše ile mengwaga and then ke morwa rre o šetše a le ka gare ga bothata ene e šetše ile mengwaga jwale bothata bola bo šetše bo kitima bo ya baneng ba lena seo se tla re šupetša gore bana ba bannyane le bona maphelo a bona a tla fetša e le gore a ba kotsing ka lebaka la gore nto go raya gore ke semelo ka mogare ga lapa ene ke sesepedi e sepela godimo ga bana go raya gore ke moleko wa lefofonyane le e leng gore le re ge le sepela godimo ga bana jwale re swanetše re šireletše re emiše molekong
o se ka tlo o sa ba le tswelo pele wa le tumo ya ka buala ka ge ke le ngaka moremi le ka kapa radio le ba thieletše ke duma gore tše tša ditshele nke re di tlogeleng di ka se re thuši ka selo re nyakeng tswelo pele mang o loya mang o riang a re di tlogeleng ga ile moloi o tla tseba ke setlhare gomme re beng le tše di botse ka kua gare ga lapa lela le kgone go agega gobane ge re bea dikgai tše di kua ba tlo fela ba dia diphoso mo e leng gore go sasa sedimo se tlo tlalla lena le lebaka gae le le go banna bogale jwale be ke duma pa gore o ka re tše dintšhi re ka di tlogela ko gore o bolele le bona ba le gona mo tše dintšhi re di tlogeleng re lebeleleng diphoso tše di ileng di a riega gomme re di lokišeng ya ke tumo ya ka e kgolo yeo ka lebaka la gore re ka se swarelele ke ntonyane ye e kgonang go lokišega go ne dilo tše dingwe di kgona go lokišega ge re bolela ka motse o ne o nyaka banna ba kgoro le bona ge ba ya ngakeng e ya go ba botša ditaba tše ba swanetše ba lebitše ba re bo abuti a re sepileng re yeng go nyaka o tseba re taba motse gore ka o bega jwang ntane le ye go kry-a ditaba tše le ne le bona then ge le fetse go kry-a ditaba tše le kgone go bitša ba bangwe ba leloko gobane le ka sephethe dilo le ne le nnoši jwale nna tumo ya ka ke gore ke a kgopela tatemogolo a go beng le poelano a go beng le kwano a go beng le tswelopele a go beng le pholo ka gare ga lapa gobane ge re bolela so go ne le ba jwang ene go ne le ba kgahlang ke gore dilo tše di riegang ka gae bona sa bona ba thabile ge ba bona seemo se le ka mogogoleng ka gona ene se sengwe re swanetše go se gopola ke gore nnete ka lebaka la ge bana ba motho ba ne le dintwa le nna ka gae di le gona re no go fela re ba le mokgwa o mongwe gore ka sega gabo rena ba re ngwana a ye go phasa ga gabo tataga so wa bona gore le bana ba tla ba le poifo ya go ya ka kua gare ga lapa le la ga botate jwale kore ka tumo ya ka e kgolo ke be ke duma re beng le poelano dikgaitšedi tša ka malome o re ga ane molato bothata le tšea diphetho le selammotse ba ka fetola prof nka go fa bona tatemogolo ba fetola ya ene ke kgopela ge le bolela ke re ke a butia lena le boleleng le yena ka hlompho ya kore le boleleng le yena ka hlompho ke tata go lena motho re bolelago ka yena fa ya ke kgopela le mohlompheng le boleleng le yena ga botse kuo ga gane go bolela le lena go ne dilo tše re leng ra di dira ka molagae re sa go botse go ne tše sa le ra di dia ka molagae re sa go botse ke a go botšiša ke re ana ga ore re te tšela sephetho go ne dilo tše re di dirang ka molagae re sa go botse na batho ba dula fase ke tentše thata batho ba dula fase ke tentše thata se la nyaka gore go ntse la re di bolele di gona ke tše dife ene o bolela e tee ya gona bolela e tee ya gona ke tše ntšhia ke gane bolela e tee ya gona mohlho monna ke lebetše aowa man no ke tše dintši no ke tlo palela ke re ke le bodise ka re a se tše di nyakegang mo ditsebeng tša batho di tlo kweša batho botlhoko batho ba ba tšheditseng go ntšela tsebe tša bona di tla go bala a di neta ba re nyaka gona gore ba re age na a go neta re go tšeetše sephetho sa mohutama ke sa mohutama sephetho se re se tšereng mo go wena ka gore a go ntwe re e dirang ka molagae re sa go botse ke se sefeng bolela se se tee sa gona ke gana gore wa gana go bolela se se tee sa gona mo re tlilo nyaka maele re tlilo nyaka go agiwa re tlilo nyaka thušo a se bophelo ntwe ra iphediwang ka molagae ya gore ge ke gatlhana le bana ba go ke re ba sampolediše mma go tshepang a sa tle ka gae le bana le wena a o sa tlo bona mokgekolong ke gore motswadi a go belega go godiša e kgone le a o sa tseba ka kua gae bolela e tee ya bošaedi bo e leng gore bo gona a ke gore ke tšentši nna mara ke ditsebe tšentši bolela e tee goba tše pedi be ke teile maloba ka gae a se gore maloba be ke se kata be ke teile maloba ka tla ka bona mokgekolo a nkera ke tlile go bona mokgekolo ke a tla ke tle ke mmone mokgekolo ke dipoelele morago ne ke teile maloba nkreile ka gae ka moraga nako e ka kang mampele kgaitšedi ya ka abuti o bolela nnete ga re malobanyana mo o be a le gona ka gae thobela o bolela nnete thobela jale nkane yeo o sa e bolela gore maloba ba tlile
maloba ba tlile ke lebetse o e lebetse ya ka gore ba tšere nako ba satle okay ke moela ke tswa kerekeng alright ya le ka no tswela pele mo dipheto tša re di tšeang tate ke tše dife tše e seng ra go tsebiša tsona la tseba gantši ga go tlo direga modiro gantši ga go tlo direga selo ka gae santse le bitse ba rena ba ba setseng ba babedi le le re ko gore reng se la re botsa ka difounu ga ke le le dira dilo le re botsa ka difounu la re botsa mosale a le re botsiše le mmago ba fana le yena wa le founa nna ke a le re botsa ka difounu santse ntho nngwe le nngwe ga e direga ka gae batho ba kgobokana pele ka gae ba go dula fase ba re no re tlo ba leng go tlo direga so ka gae a go diriwe so le botsa ka difounu gore le ka le ke kgopela go tsena mo ganyana la tseba ke eng dikgaetšedi tšaka a ke re ge re nyaka nnete re santse re boleleng nnete ene ge le nyaka thušo santse re boleleng nnete go taba ya e bolelang a re ge go ne taba re bitseng o a re reša ra ba bitša ye ke ya gore re bitseng le re mola le re fihlile ka gae le ba femelaetša ke bona e le taba ye nngwe ye kaone kudu a ke bone phoso go yena for lebakeng le a ke moemelele ka kapa ya go go tlatša prof ne ge kgaetšedi ya ka ba bolela mo ka taba ya go nyaka stene se se nyakileng ke yena tabeng ya a go nyaka pudi le go sepediša modiro a ne le kgaetšedi ya rena ka fale ke ile ka tlela ke putsišo ye nngwe ya gore kganeng borangwane ya bona a ke kwe ba babala ene ditabeng tša go tsentšha badimo ka gae le tša go lata mokgalabe kua le tša go dira eng di tloge di nyaka ba lapa ba felletše ka moka ka gae e šita le borangwane le boramogolo batho ba botata go lena ba kae ne ba tlile le ba magogo ne ba le gona o mongwe wa botate re tšwa le ena gana kwa jerapeng ke kwile o bolela gore o ile ga abuti o ya go mmotša taba ya mmereko a kere ebile le bošaedi kgaetšedi aka wa tseba gore wa kere ebile le bošaedi kore e kwagala kapa e bonagala kapa e bonagetše o kare o be o ile go mmegela gore ka kua gae go tlo ba le modiro mohlomongwe ke go se tsebe kapa go se hlokomele ga botse prof ka gae ge go tlo ba le mmereko wa pudi mmereko wa kgomo ga o swane le party ya ngwana ge ke no re ngwana ka o dia 10 years ke biditše tšhominyana tša gage ke ba diretše party molato o wa rerwa kore ge ke bola ka go rerwa ge go tlo ba le mmereko wa pudi ka gae bana ba lapa le ba swantše ba kgobokane ka moka ba tle ba dule fase and then wo e leng gore taba ye e kereile ke yena go tšwa ngakeng tsoko kapa moprofeteng tsoko a ba botse gore bana besho ke be ke tswile ba re tate wa lla o nyaka go tsena ka gae jwale ba ile re swantse re reke mpudi re dieng jwala ba Sotho re tsentše mogalabe ka gae wa ikwa and then ge e kaba go ne le o mongwe o e leng gore o tlo ba le pelaelo kapa go nyaka go tseba go tsenelela ba sane right gape ya gore ba tle ba emelele e le bana ba motho ka moka ga bona ba ye somewhere go nyaka go kwa gore tabe kgaetšedi ya rena kapa abuti ya rena a e swereng ke yona ya nnete nang le tlhahlo ye re hwetša gore mmereko sontse re terudie kua nnete nang e no ba jwalo dikgaetšedi tša ka ge le ya go nyaka maele mo go mongaka wa lena le be le ne le nnoši be re ne re nnoši boramogolo be ba le kae ne ba le mo metse boramogolo a rena bona šitše le bana ba bona alright bo abuti le ile la ba botša gore abuti taba ya motso re a tswa re ya ngakeng le kgono a ra ba botša re ba boditše re boile le ba boditše le boile ka gore ge re ya re ya go nyaka tša maphelo go a tswa yona taba ye and then a kere ga go fetša go tswa taba ye le swantše le ba bitše gae ba re ge ba fihla ka gae and then le ba botše le re gape nna re ile re tswele abuti re gahlane le taba shi jwale re ka ya kae go a go nyaka maele goba re boela mo rena re tswa go gona na and then abuti jwale ka ge ile o mogolo o tlo le botša gore ga go molato bana beshu e re ke tšee mpaki ke sepele le lena ke ye go kwa ditaba tše lena le dikweleng wankwa kere then ga a fihla kua ngakeng mongaka ga a fetša mo fa ditaba
abuti o tlo thoma a botiša rena mpile re ka ria eng Thobe. wa kwa gore o šetse a thoma go riang o tsene ka gare ga ditaba jale o re nka ria eng ka gore a ke re ge seporofeto se tswa se re ya gae o ye go dula fase le ba gae o ba bitse o ba fe taba e and then ba ka gae bona ba tlo tseba gore ge ba fetša go kry-a taba e ba tswa le lena goba ba ya mo ba yang gona then ge ba boa ba re bana ba mma nto ke taba la e kwa ebile ra e tseba re ka e phetha jwang bothata ke ge le kare a botire ka pudi a se a kwa mohlahli wa ngaka goba moprofeta o a tlabeng a rela a buti thwi seroka phatla gore go swanetse dipheko goba moya o re re swanetse le reke pudi le begelapa wa mona abuti ena gore bolelang le ena nto ya pudi wa e tseba ke sa le mmerekong ka mo next door gone mongaka wa mosadi ile ya tswa ile yena a le ka mola ba rata go bogela mantšomane ile ya motswela ntwe e sa le a sa gola a tla a mpotša jale e kgonne ga re tswa ile ra re boe o a founa ga bolela ka difounu bolela nnete a nke re phela le mmerekong a mo founela mo tsebiša yona taba e a re tabe go nyaka re e fetiše ene ka gore re fetišang go tlo ba le monyanya ka mo e sekra ba le monyanya mogala ba sa tsena ka mogare ga lelapa monyana na mo founela mo tsebiša a re go mo tsebiša ra ba ra ema ka maoto ra motsong wa gage jwale ga ke sa tseba gore go se mo tsebiše ga rena ke ga mohuta kgaitsedi ya ka ka mo lapeng leki go na le bošaedi bo bontšhi kudu ene le fahlwa le lebeletše ene a nkeng re ithuteng re le batho gore motho ga a dirile phošo a se awe ge a lemošwa phošo tša gage a di bone a kgopele tshwarelo dikgaitšedi nna ke nyaka go le bontšha diphošo tša lena ke le ka kapa ene diphošo tše ke nyakang go le bontšha tšona a di ka ga bolena fela di tletše malapeng a ka moka a gore gantši dikgaitšedi ke batho ba go ba kgauswe le batswadi thata and then ge ba kwane le motswadi ka selo bona ba nagana gore ke ntwe raite gore ntong le ngwe ka tswela pele ganeng go ne borangwane go ne boramogolo go ne borakgadi ge borangwane ba hlokofetse borangwane ba ne bana ge borakgadi ba hlokofetse borakgadi ba ne bana bo abuti ba ne basadi mo e leng gore ge abuti a le mmerekong abuti a ka se palele ko go ramosadi ya gagare go ne ditaba kua ga e tsamaya o ye kua gae go ne ditaba leng go dula fase a ke dikgaitšedi ditabeng tše ntši tša ka molalapeng la ge ke di ikwa ka moka ke kwa wena le kgaitšedi ya ka moki ene kgaitšedi ya ka o nyetswe o dula motseng wa gage kapa o tenyaketse setane o dula ga gage go ne ngwanenu kapa ke seseago o e leng gore o nyetswe le ena o dula naga mabapinyana mola ga go ne mo ke kwang o motsentšha gona ke kwa wena le wo ene ke nagana gore jwale ka ngwana wa monna kapa lesogana le nna e ka no fetša e sa ntule gabotse gore dilo tša ka gae ke dula ke le number 2 mola ke le monna a ke dikgaitšedi tšaka ke nyaka go le lemoša nto nngwe ebile ke ruta le lefase ka moka ba bantheletšeng gone jwale gore prof ka gae ge go ne le mathata and then batho ba emelela ba leka go kry-a thušo e ka ba dingakeng e ka ba kae go ba le moya o mongwe wa ntwa wo o tsenang ka gare ga bana ba motho ba e leng gore ba emeletše ba nyaka thušo ya lapa la ga bobona bana ba motho ba lebala moya ola wa go nyaka thušo ba focusa godimo ga ntwa ge ba focusa godimo ga ntwa meleko e tsena go sene wo a e lebeletšeng gore na re ka thušwa jwang mo melekong ye ya tsena ya senya ka mogare ga lapa leki meleko e tsene ka baka la gore ba hlokometše ditshele tša bona le dintwa tša bona ga ba neta ba le go lokiša bophelo ba lapa la ga bo bona ene gone jwale ga se nako ya go šupana ka menwana le dirile diphošo tša lena batswadi ba lena ba dirile diphošo tša lena bo abuti lena ba dirile diphošo tša lena tša bona ga se nako ya go drafta diphošo gore wo o ile a dia jwale le jwale le jwale ka baka la gore ge re focusa mo diphošong meleko ya tsena e tswela pele malwetši a tsena a ja batho malwetši a tsena a bolaya batho rena re dutse gore o dutse makgoeng o tswile a ya kua nna se a re botša selo dilo tše ka moka ga tsona di thibela process ya lena ya go kry-a thušo
ke kgopela gore prof modimo le badimo ba re thushe le lena le thušegeng gore ka mogare ga kgopolo tša lena ka gare ga pelo tša lena go tsweng taba tša gore mang o ile a dira eng mang o ile a dira eng ene go tloga le kgono ga go ne sephetho se o swantšeng o se tšee le o le ba babedi ke sa bušeletša o boletše ka ngwaneno o a nyetšweng a leng kae a dulang kae o swana le yena o ga a dula mo a dulang gona mara o kgona go includa yena o kgona go tšea yena o kgona go bontšhana le yena dilo la a sepela le ba babedi ke nagana gore le yena o la dutšeng ga gage e ka no be e sa mosware ga botsento mara ka baka la re ke mosadi o dutše ga gage o itebeletse tša lapa la gage so kgaetšedi tšaka le batho ka moka ba ba theeleditšeng ngwana mosadi ka gae ga a tšee sephetho unless e le gore le noši mara go bohlokwa gore ge e le gore ke dikgaetšedi di belego di ne di nnoši le includeng borangwane le boramolo re a tseba gore di-family di alwa di ne le dintwa ga di redišane selo mara go bohlokwa bana ba gešo go bohlokwa go nwa le šupana ka menwana ga le kwane ene ge le sa kwane le ka setsole le kgonne go alafa mmago le ena ka baka la gore le focus tše ditsheleng le focus tše godimo ga dintwa malwetse a bolaya batho ka ba tseba nna ka kapa ke ne potšišo e tee ya gore go modiro o le o dirileng wa maloba bana ba borramogolo le ba boragadi le ba bokoko ba bebeng ba le gona ba founetse boabuti ba ba boditše gore tla ka gae re tlo dira modiro aowa abuti ba go boditše aowa se bampotsa aowa wa tseba modiro re o rerile le yena ka jana wa re ra re modiro kwa May le o rera le le kae re le ka gae a tlile ka gae nna ke tlogile kua ke agileng gona ke le kua gae o tlile a nkhwetša ke le ka gae ra rera taba tše tša modiro re ne le yena a dumelelana le lena wa itseba taba ye malome ke be ke re ne ke sa go kwane ke be ke re gore bana ba borangwane ba ile bampotsa yona yeo ga le ke le gona ke ditše fase le bona ke nnete ke be ke ditše fase owo wa be wa dumela re o tla ba rekela le pudi aowa a se nka ka dumela ka pudi a sanka wa dumela o dumetše ka re ge ke go founela ka di-last minutes wa mpotsa gore a o ne tšhelete a ke re ga a se ne tšhelete lena le ne tšhelete jwale ka ge le bana ba motho le kgono reka pudi a buti a ntšha 100 ranta a reke pudi ye mo go lena e rekile ke a buti ntwe lena le ihlokileng ke maele ntwe le ihlokileng ke maele gore na ge a buti a sene tšhelete o kgone o kry-a ka mogare ga lapa ka moka re bereka tate a sa berekene bale taelo e le ya tate re kgone o reka kgomo tate a re fa 20 ranta a reka kgomo ele a ke re ka selekane ka matla ene ge motho a re ane tšhelete a ke re gore a re a nayo a ke ene re nyako pheta taelo a sedimo ene re nyako isepediša ga botse go njwa le lena le basadi le rekile pudi ya go bega motse wa bolena ene iseo ke šupa gore badimong a iamogelege gore re santse go be le ntho re bitsang gore ke diphošollo mohlahli wa lena o ile a re ga le botsa yena a re o ile a re ge bagalabe ba sa kgone go e reka rena re ka no e reka ene re rekiša keng re kitima ka baka la gore yena monyanana rena o mongwe a reng wa gileng kae o nyaka go hlaba ene a nyakang go hlaba re ile a ka se hlabe go sene badimo ka gae le yona yeo yena o re bolelang le yena gone jale ke mmoditše ka yona ka re nna ka gore gone jale santse gore rena ka mogae go tšwe pudi ya bakgonyana ene santse e reke ke banna ba lapale napile rena re apešhe mokgonyana lekgeswana ke botšiša yena o re bolelang le yena ka re rekile pudi re phasitše re le basadi le lekgono e ya lekgono rena re le basadi re reke gape pudi na a nthela re ke tla bolela le abuti wa leng toropong ka re o ka sempotse ka abuti ka gore abuti go no swana ke neng re a rentša dilo le yena mara mo gae a satle abuti o ke bolelang ka yena a leng toropong ke lekgolo ga yatle mara potšišo ke gore na le nyakile go tseba rena o rakile ke eng nang ka gore ga go ne ngwane wa ka no o dulang a setle gae batho ba modimo kore ke nagana gore gae ke gae wa bona ka di-december ge di fitlha batho ka moka ba ya gae ngwane o mongwe le o mongwe o duma go ya gae ka kapa wa bona taba ya motho a sa tleng gae banna motho a sa tle gae re nyaka koloi re a molata
go ne batho ba ba gakanegileng ba ba iteileng ka lagakwa ba gakanegileng ba dutse magweng ba sa tlo ba sa tla ga bo bona. Ya bobedi, pudi e le rekileng keng? ke a pholo. Ke a phoko. Pudi ya phoko e swanetse e reke ke banna. Nke le ntšeeng kgato ka kgato gore modiro le o sepedišitše jwang. Le rekile pudi, la ria jwala, la ya dirapeng, la go ria le rileng. Mongaka o re tšwang go wena o re tšare ka gore mmago lena ke mosadi o monnyane mogalabe a tšeiwe gabedi wa lapa le legolo šitše ba motšere a re le no ya kua dirapeng la bolela le yena la re go tsebiša mo rena re dulang a re ka gore ba lapa le legolo mma rena ke mosadi o monnyane. Ba lapa le legolo ge le bega motsobe ba le kae? Ne ba le gona. Wa tseba gore pudi ya go bega lapa e robala kae? Wa tseba gore go ba le buala ba go laelela bana gore ba tswa ba ya steneng? Le a tseba gore lefata la gabo lena le ka se tšwe gona ka kua ga gabo lena le santše le tšwe ga mmamogolo? Le a tseba gore be go santše go be le buala ba go tswa ka kua ga mmamogolo ba gore bua le bana ba tswa ba steneng re tšee lefata ka kua re tle re le hlome ka mo ke motse wa tate wa bobedi? Le a tseba gore dilo tše ka mokana ga tsona tše lena le di dirileng di be di swantše di rie ke abuti le bana ba lapa le legolo abuti a le fe melaetša gomme lena le thušane le ba le ka kua la apeye jwala. Ngwana ge a ya go kgora steneng re thoma ka jwala ga gabo badimo ba tsebe gore ngwana o a tswa lekgono ka mo. A go no ba le jwala bo bo apeiwang ga gabo ge ba fetša go apeiwa ga gabo and then lefata le kae? Gape le ka sebege motse lefata le se gona. A le gona o no re botša fela la kua a robetše mogalabe Kua lo molalela la mmotša gore motsa le o re nyaka o re nyakele ka motsa gago wa bobedi a šona. e re ke le botšang ntong go ne buala ba go phasa ba ge o ya go botša mogalabe gore ke kae go ne nto re ibitšang gore ke go kgora lapa. Go kgora lapa ke go bega motse le go tliša badimo semmušo ka ga ntle le go tsentšha mobu wa mabitla ka gare ga lapa. Ge ngwana a bega lapa ke ne basadi ba babedi nna ke ne lapa ke lasbon ke lasbone ka ga tate mosadi ya ka o mogolo ka lapeng la tate ke nyakile stene e se go kgole le gae. Mosadi ya ka mohlanke ya go bega stene se la sa gage sa bobedi ke ya go apea buala ka molapeng la mmamogolo a bana ka bitša bagalabe ba gešo ba kgoro le ba gešo ba gabo le ba gabo ba gabo mosadi ya gešo ge ba kgona ba gešo ba mosadi o mogolo batla re apea juala pudi ya robala ka mola badimo ba e bona. A ke ne lefata nna ka ge ke le lasbone mara lapa la ka la bobedi le swanetše go ya go ba le lefata le le go gore le ya go bontšha gore ka mo ke lapa la monna. Ba gešo ba tlo phasa ka mo ba phasetša pudi e la e tšwa dirapeng re ya go botša bagalabe gore go ne le lapa la bobedi le le leng gona. Re phasetša ke ba lapa le legolo ge mmamogolo a le gona re bana ke ba fa stene ke mmane a bana o tlile go godiša kgoro ye le go gore ke ya ka mo gae. Le nkwa gabotse ge re kgona jwala bo re ka bo apeang ka gae ke ba go amogela dilo ka moka mara jwala bo bolego bohlokwa santše bo tswe lapeng la mmamogolo. Le pudi ge go kgonagala ba lapa la mmamogolo ba santše ba ntšhe bonnyane gobane pudi eo e swanetše e reka ke tate. Le nkwa gabotse ka tšatši le go begwa go motse re hlola nto re ibitšang gore ke titikwane bangwe ba ibitša thogola ditšo tša segagabo rena ga di swane ene nto e bolayang batho ba gabo rena ba Afrika ke gore ge re bona motho a phasa ka Sexhosa re šala motho ka Sexhosa morago re mo šala morago re phasa ka dimpepo gone setšo sa batho ba ba phasang ka mpepo gone batho ba ba phasang ka motsoko wa Sepedi fela a di swane dilo tše le go bega motse ka segagabo rena ga go swane le swanetše le nyake tsela ya go bega motse ka segagabo lena le se ka kwa nna ke le mongaka fela nna ke go botša ka segagešo ene ke go botša ka nna gore lapa lela mohlanke le bega bana ba ka se apiela e buala lapeng la bona le lennyane
ba re ba bega lapa lela gomme ba lapa le legolo ba notla ka go phasa mogalape a e kgonagale tshwanetse go tswe lapa le tswale le ge re bolela ka lapa gore re a lebega re tšea lapa le re tswala le re ntšha lefata kota ya ka moga ye e neng mobu wa ka mogae ye e leng mo lešakeng re ntšha kore re tšea lapa le re o tswala lapa le tetswale so lena mo ba le re išitše diphoso sorry go bolela so mara ke santse ke le botse nnete ene ge lapa le begwa bana ba robala kae re tswa re le lapeng le legolo ka moka re ge re sepela re ya ku re ya go kgorelwa motse o moswa ke mola o bonang basadi ba etla ka diharaka ba bangwe ba etla ka digarafo mola ba bua basadi ba go tša mello ba ibitša nto ba reng go gora motse ba fela ba opela koša ba ra rieng fo yeng ba ya ka ntle ba bang ba tsama ba etla ba gora ba re ibitša go gora motse a re lata tate ku re motšiša ka mo re ka se late tate ku ra motšiša ka mo a re nyake tate ka mo re nyako tsibiša badimo ba ga bomme le ba ga botate gore go ne le motse mo ke rala re kwešišaneng gore taba ye le mesitše kae ge go ne mo le mesitšeng gona le tshwanetse go dumela gore le kgone go lokiša gobane ge le ka nyaka go lokiša dilo ka maka a le tloloka le nkwa gabotse gone jale a re kwaneng mo lapa la bolena badimo a ba le tsebe la apea jwala mola badimo ba sa le tsebeng le a boa le tšea jwala bo le buisa go tate le re lebe ga motse a ke re jwala santse bo thome go tšhelwa ka gare ga lapa la mamogolo and then mamogolo a ba botša re bana ke ba iša steneng mogala bone malapa a mabedi lapa le lennyane re le bitša gore le gatiša mogalabe ka gae gone go lata modimo o tlo mo gatiša o mo tsebiše ka gae kudu ge e le mong wa motse ene dipudi ge re lata modimo re ya go hlaba pudi mo a leng gona ra mo tšea ra mo gatiša ra bušetša se re tlileng le sona morago re mo tsebišitše tsela go tla ka gae ke lapa la tate santse a le tsebe gobane le lenyakile e le gore tate ga gona ene ye nngwe taba phošoši le ka se bege motse o rekileng ke mosadi wa ka gae banna ba le gona ba santse ba se rekolle go ilokiša sesi go ne bošaedi ba bo boletšeng stene sela a sa reka ke ena stene se rekile ke a buitaka wa firstborn wa tlhokofetšeng nambile go tla go ba le diphetogo ka mošate ba re ditšhelete tše di ntšhitšweng pele tša ditene ke tše dinnyane ditene di a oketšwa sesi o okeditše tšheleteo motse ola re o kgoletše ke a buta rena wa firstborn ke mo kwele gore gona mo o išaedile ge o kgotše ke a buti wa firstborn gona ke nto botse mara nna ke lefa tsela ya go bega motse ka segaga borena le nkwa ga botse akere a gone motho a ka didirelang jwala ka gagage a ria dilo tše ka moka be ba le gona bo malefo maloba re sa tšo bega motse wa buti re begile le motse wa ngwana a buti o monnyane wa katlego ba pia jwala ka gae motse o tswala motse a o totswale le nkwa ga botse akere ke kwa ga botse so taba ye le boela morago le ya go ilokiša ga botse lo reka pudi la pia jwala lapeng la mmamogolo ya robala la nyaka lefata la tswa lapeng la mmamogolo la go tswala lapa la tate le lennyane boa buti ba le gona bo makoti ka moka ba le gona bana ka moka ba le gona ba bomme ba le gona ba botate ba le gona ba ga bommamogolo ba le gona le nkwa ga botse lori ya modiro ga botse why ke le botša so lenanego le thietša ke dingaka kudu tša go tseba setšo le thietša ke di-expect tša batho ba e leng gore ba ithutetše setšo ge re tlo bolela nto e leng gore ga se yona mo moyeng ba tlo re kwa ka pela ene ba tlo re phošolla so mo ke malome re nyaka go lokiša taba ye a re nyake go ria bošaedi go ne le bošaedi re nyako bo lokiša ke kgopela o buše pelo o bue gae o ye go dula fase le bosesi ge le fetša go dula fase le bosesi le rwaleng dieta letle ka gae gomme le nyake o mongwe o mogolo e ka ba wa ga botate goba e ka ba wa ga bomme mara wa botate le wa bomme le bana ba le ba lapa le legolo la mmamogolo ke kgopela gore ba be gona a ke nyake ba ye go hlalosetšwa
ke nyaka gore ge re bolela ditaba ba be ba le gona ka moka le tsebe gore le ya go dira eng ka gare ga lapa la gabo lena le bigile motse ke eng se le se rekileng sa go bontšha gore be le gora lapa a se gona modiro o be le o dira be le re le bega motse gore be le re le latatate tlhatlho e re e kgweditseng rena ge re bolela ka taba tša gore ge re itswa ba re botsa ka mogalabe gore o llela go tseba mo releng re ile ge re nyaka tlhatlho gore na bjale gore re kry-e mogalabe re ka re ya bjang tlhatlho e re e kry-ileng ke yona eo ya gore ge re kry-a tlhatlho ba re retse ba re lena ka gore le le bana ba lapa le lennyane mogalabe o ka lapeng le legolo lena le tlo motšea ka semoya na re sepetse ka tlhatlho yeo re e filweng o le tlo tšea mogalabe ka semoya le ka se tšea mogalabe a le netoka ya go tšea mogalabe nna mohlang ke robala lapa la ka le lennyane le ka se ntšee rena re batho ba bagolo ge re robetše re a fihlwa empa mosadi wa ka tšatši le o tla ba le gona le bana ba ka ba tla tseba mo ke fihlile go gona bana ba ka ge ba nnyaka ba tlo tseba gore ba tla kae motho a neng raeta go ntšea ke ba lapa le legolo lapeng le lennyane le ne raete ya go ngatiša ke tsebe motse wa ka ke boele morago lapeng le legolo ge lena le tšea moya le tlogela le bitla morago motho ga a be le dirapa tše pedi le motho motee o ka se kgaogantšhe moya le mong wa ona moya o sepela le mong wa ona ge le tšea moya le o beakua le tšea le bitla le beakua le thoma go ria nto nngwe e leng gore ga e kgonagale nkwa ga botse kgaetšedi le ria nto e leng gore ga e kgonagale gobane lena le swere moya ba le kua ba ne le bitla ge ba phasa kua ba bolela le ma lena ge le phasa mo le bolela le ma le ka se tie motho o motee la montšha diripa tše pedi motho o motee o santse go ba ga tee ke ntwe ke le botšang kere le santse le rie ntwe tee ye e kwanang ge monna a nyala basadi ba babedi o swanetše go ba tiile ka ganong ene a tiile kgopolong nkwa ga botse gore kere ene ge le nyaka tlhatlho ya go ya ka setšo ye e lego gore e sepelana le malapa le swanetše le nyake ngaka ye e nago le malapa gobane ge o le ngaka sa mathomo o ne le malapa o swanetše go tseba tshepedišo ye e lego gore godimo ga malapa dilo di o sepela jwang lapa la mmane le ne le tsela ya gona ya go begwa lapa la mmamogolo le ne le tsela ya gona ya go begwa a o no bega dilo ka mokgo o no reng ke a bega lena le basadi le bana ba le a le ne right ya gore le late mogala bola le tle le mmie ka mogae ge le bea mogala bo ka mogae le tlo fata lerwele le tlo tsoša lerwele le legolo la go feta le lego gona tšea mogala bola le mmušetše morago gore ge re ya go dia dilo tše ka mokana ga tšona e be tate a le mo a lego gona ge re bega motse re botša tate mara a re botše tate a nang noši tate o ne tatage ene tate o ne mmage motse ge re o bega re tsebiša medimo ka moka gore tsebang gore bana ba ya go kgorelwa motse kae lefelong le le rileng ge re tloga mo badimo ke mo ba reng go bohlokwa gore ge o fetša go phasa mo tseleng ga o tsame o bolediša motho ebile ga o tsene ga motho ebile ga o tsene shopong o a go fihla straight o tsene ka gae badimo ba tsebe gore o ngwanaka o feletše ka mo ke gona ga gabo ka mo then basadi ba tlo le kgorela ntwe re bitšang titukwane ba le zwalla lekgwama mo le ya go phasa gona mo medimo wa bolena le tsebang gore kae ye le rileng bana bešo ke kgopela tshwarelo go e bea gore le rile bošaedi gobane a la sepediša dilo gabotse ene lebaka la re le seke la sepediša dilo gabotse re ka sola mongaka le taba ya lena ya go sekwane le yona e gona ka gare abuti be go sene gore ba ka ria ntwe botse gobane re dira ntwe e lego gore re nyaka gore e be e botse mara mola e le gore ka borena ga re ne kwano so ke a kgopela abuti reka mpudi e tšhweu ya phoko e botse ye e senago bosodi ye e ka kgatlha go tate gomme re e gatlhanetše le bana bale ba ga borena ba lapa le legolo la mogalabe then re bege lelapa le tate re motlogele mo a dutšeng gona re mmeeleng leswika
ka moka ge re nyaka tate re tsebeng gore re o mo phasa kae re o bolela le tate fao ke ba lapa le lennyane ke ba lapa le legolo tate ga le bualo ke malome ebile ke rangwane ebile ke motho o e leng gore o sa ne le babo ba e leng gore ba tlo monyaka jwale wa kwa gore ba ka gae ge ba motšeri ba mmeile ka mola lena le sa tsebe le tla bola ko go ya go phasa kwa dirapeng kgante tate ga a gona go ne le bošaedi jwale ye e nyaka go lokišiwa ene e nyaka re e lokišeng ka pele pudi e le e hlabile le e hlabetše kae ka gae le e hlabile ka gae le šetše le tšwa go bua dirapeng ko dirapeng le tšotši yang mobu a ra tšea selo re no fihla ra phasa la re le tlo mo tšea le mo iša ka gae le ka tšea modimo le se la swara selo ke ra a re no bolelang nnete jwale be re sepela ka yona tlhatlho e ba re tlhatlhileng ke no rela gore mara a re boleleng nnete a ke re go ya go tšea selo o swanetse o tle o swere selo rena re tlile a re boa mama ga o ya go tšea founu santse o boa o swere founu ba ka seretsa mo o tšea modimo wa no boa o se wa tšea selo then wa re ke tšere modimo ke no rela re la ka re bie dilo practically ba re tsa mo tšea ball pen o tla o se wa swara selo gore ke tlile le ball pen wa bona re a go kgonagane a e kgonagane ke no rela gore le ska re moremi ore ke nyakono le biela dilo practically gore go ne ntongwe e leng gore no e no se kgonagale o ka se ye go phasa wa re ke buile le tate bo mosweri ka nnete a e kgonagane ke leboga ge e le wena o rialo ya ke nagana gore re no topa batheletši ba babedi ba bararo and then ba kgone go tshwa se ba se kwele abuti ngwaneshu ke tshepa gore o di kwele tsohle ka moka ke re ngwana mma ke kgopelela lapa le la geno tshwarelo le wena ke go kgopelela tshwarelo bana ba motho e swanetse be bana ba motho bao ba kwanago gore le manaba a ska ba shwatlhela moroba o ba swarele ngwaneshu le bona ba tla go swarela mo o ba fošeditšeng gona e tlang gae o founele morwarrago ola le yena a sa tleng gae le tleng gae le tle le duleng ka lapeng le boledišaneng le bana ba motho pele le bitše ba lapa la mmamogolo le tle le boledišaneng le bitšeng ba borangwane le boramogolo jwale le borakgadi le duleng fase le boledišaneng ka mola gae go ne le mathata mama o a ba jwa mathata ke a mantši jwale ge le sa kwane ga go ne nto le tlo o tsogang le kgonne le ye tee awa ngwaneshu man re leboga nako ya gago le gore kgotlelela ga gago ebile re no kgopela tshwarelo fela gore re bile le mokgwa go tsatsela le ge e le gore be re bo boditšwe gore o tlo o founelwa manthapama empa wa se botšiwe gore 96 number 3 FM awa re a leboga ngwana ge šumane modimo wa go rata o tle gae thank you ngwaneshu aga re a leboga prof ya no o tsebile go mmea madulong ga botsana o be a fufulela mara wa kgona go mmuša ga botsa a boa wa tseba re a leboga magagesho kgaitšedi tšaka ke tša malapa ditlho di direga bana beshu kore ke tša malapa ditlho di direga malapa ka moka ga ona a tletše ka go šupa dikgaitšedi ka menwana gore di a itirela dikgaitšedi ga di re hlompi dikgaitšedi di a jwale ke tša malapa ka moka empa nna ke nyaka go no le botša ntwete fela ya gore tautša hloka seboka di šitwa ke na re hlotša mmago le na ka se tsogile a fodile ka baka la gore le ge letšatši le modimo a reng o tlo mo thuša a no molokela ntwenyane nngwe ya gore a be kaone ga ganagana ka lena o no boela sekeng gape ka gore ga gone motswadi wo a ka thabelang le go rata go bona bana ba gage ba sa kwane re tlo ya megale magagesho empa pele ga fao nke ke dire ka tsela eng batho ba aparetswe ke mathata le malwetse gomme ga ba tsebe mobaka
re ke eng ntwe family e ka e dirang sha dilo tša bona. Emsere so mo moyeng dumela ka khatho Thobela ka khatho Thobela ngwana khoshi Mshata morena ka ke Matabane ka Mabose Matabane ka Mabose morena ra wa mogela Mr Matabane ke a thoma go le tshwara le lena a re tsene tabeng ngwana khoshi mongaka bomme ba tlile ka taba ba e beile le ge o e ba le mo o ba solang ya ke re o ba sola ka phoso sela ba be ba sellela ba tlo tloga ba sa ba soketša mara le ka ba ka go soketša ka ga e le gona go ka ba ka one mre ba re malome la se re go kgopišitšeng ka sona malome o tšhaba o hlalosa gore monnola wa go tswa dinaga di šele wa nka dingala o rile ka nokeng a re kgadulo ya ngwana gago jwale malome nka bane gore ka ge dikgadi di lokologile di tlile moyeng a re ga gona se se tle go tla se a kweša rena bohloko ka ditsebeng tsebe e tlo kgore ya nona ra kgona go tšea maele ra tseba le gore banna ba ke dingaka ka fa ka bo bona ba tsebele dingaka Mshata ra tšhaba go a go bona re tšhaba bontate ka fao ba le gona bo mongaka re ba turwa goba ba tlo re botša maaka mre jwale ke a leboga monna gešo dikgadi di ikalokanetše malome ga a buše pelo ke a kwa gore o bane o tšhaba go e bja phatlalatša gore sesi gape ko wena ba rile go ngwanong o ya o e thoma kua mathomong malome ga ana bothata le ragadi malome ga ana bothata felo ka gae bothata ke gore tau ela e šetšeng ka kua gae e be go nyako o ja ngwana gage o tlo itebanya jwang le yona jwale ka thekgwa lena a re dumeleng gore therešo e tlo utswelela jwale bo mongaka ka fa o sebeng ka se kgopela re ge re na le mathata a go swana le a ke re hloka thuso go tša sesotholeng le rena re be le leihlo la go nyaka go tseba gore na motho ke yena a kgonang go thuša batho ka seto sa nnete goba ke ile go ga botša ke se ka re ke fihlile go kakapa namele kakapa ga a re gape hlakantša suteite le meetse monna o tšheletswa ile lentši o tlo loka ka nnete Mr Matabane o ye ka kua ga professor le yena go botsa re hlakantša meetse le letswao la oli o tlo o ye ka ga Matabane name o tlo kgone go bona gore tsela a nnete ke efe a ka nnete hle kgoši mpušang tla ke senya ke rialo ke lebogele kudu Mr Matabane ka Mabose 0655827771 0655827771 MCRS mo moyeng dumela MCRS Unjana sikona kunjani ni Rahmati ya mati uBruno akehlisa umoya uBruru aka beke phasi amaphaphu ehlisa umoya abodade nekunenkinga abangafoli uBruno abaye kwaBruno straight uBruno umfazi ngithi une-track ya i-track nayo iyaripota mharibu size kuwe nobhuti so ba umharibu man ninomfo nize ngekhaya nge-10 lesinekulumo bangathi Bruce sinekulumo uya umuntu wangithi sekanomu ekhaya babaye bobabili ngithi mfana Mati ya ngani lesinele izokuzwakala manje sofia le kwakho lesithi kakapa mfoko soba wena siba ukubona umharibo la kanti besimhlaphi sekamntwana ekhaya ngitsho naye uya naba bodada bayihlanakele bayalahleka man ya bachapile mara bakubonile ubuchapha babo ya uBruno athathe lezo October azibekele icadi ngoba ngiyayibona ukuthi yena umoya useselapha mhlawumbe ukuthi no umntwana mutobore boragadi no imoya lapha yehle dala msuprofessor nangu khona ivezi icacile lena kanete
namathi abatolelane babizane ngikhaya ubeze mhlawumbe nge-10 or 15 December sikhambe sokuhlalisela phasi uprofessor usibizile sikhambe sokubona siyanini uprofessor Mremune siyilungisa yonke na ufuna ukuba khona na ilungiswako ya nabizokuzona eduze ngizokubiza yona mati uqinisile professor umzima kathathwa nje uthi asikhambeni nehaba kuphela ya mina ke ngayenza lelo mata kusikade good Friday nje ngazi noma wangitshela babili iqiniso wangithuma kulo bekuyokuthatha ubamkhulu wangitshela ukuthi ngikhamba nani sakhamba nezinto zamthatha ngendlela sabuya naye sithokozile mfo thank you mati thank you prof shiwe ngwanesho eno itšea o iritele ge o fetša o ba fe dinomoro mo e le gore ba le kry-a gona malome ka kapa a ke leboge bomme ba ke be ke leboge le kereke la e tsenang ke mama o solanka beile sengwenyana mo go ra gore o tla ba le nnete ka mokgwa a hlalosago ka gona batswadi ba ka le seke la itshola ke nako ya gore dilo di loke lo tša lena di tlo loka di tlo sepela ga botse motheletši difounu tša ga Moremi ke 079 170 9862 motheletši ge o nyaka go buka e re 060 959 0303 tša professor ke 079 170 9862 ke mo o ka re hwetša go go ke lebogile kudu go boledišana le lena ka mehla le ka matšatši ge le ne dillo le ka bolela le rena ra bona re le thuša bwa ke a leboga malome ka kapa ke leboge le batheeletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago ke le leboga thata ka mehla le ka matšatši modimo wa le šireletše a lefetše dibotse le bana bao ba thomile go ngwala ba ma grade 12 ka moka modimo wa le šireletše a re a leboga prof ka nnete motheletši wa Motse Community Radio re lebogile kudu prof re lebogile kudu baiti ba rena re a lebogahle tsela e tseba ke motsamai ebile motho mongwe le o mongwe ge a ka gata step a ka re no re step forward go ra gore go swantša a fihle manya kang go fitla gona ga go thuši gore o le motho o lle o dutše ge o ka bona o lla o emella o nyako kry-a thušo ka mantšwa mangwe era gore o tlo o thušega se le se thomileng mo ke kgopola re le berekišane le monno wa ga Moremi go fitlela le se fetša ke a leboga You're listening to MCRS 96.3 FM.
siyabafuna asibasabi siyabafuna asibasabi siyabafuna asibasabi siyabafuna the rotas of the last time. Utaspoile bafana. Siyahamba manje se France. So bakhombisa lapho. Yeah. We're taking the load shedding to France, boy. Lights down when we land. Lights down when we touch down. Yeah. Let's go, Buck. But bim. Switch off the lights, boy. Everybody see you, Chavez. Everybody see you, Chavez. Everybody see you, Chavez. Oh, what that good of Sultana. Ay, oh, Sultana. Everybody good of Sultana. Ay, oh, Sultana. Everybody good of Sultana. He never tried. The main challenges before Monday.com was tracking data. Things were all living in different spaces, and with Monday.com, they're consolidated into one environment. I'm Francisco Javier Nunez, and I'm the president of Franken Design. Franken Design is a creative design firm that focuses on theme parks specifically. We're talking about development of a theme park land, and there's so many moving parts and pieces. Monday.com